planiran, ima smisla. Pozdrav društvo, nadam se da ste dobro i da vodite računa o svojoj ishrani kao i o zdravlju. U ovom videu ću pokazati kako izgleda jedan moj dnevni meni, šta je to što pojedem u toku dana za doručak, ručak, večeru i koja je to poslastica kojom sebi dodatno ulepšam dan. Na samom kraju pokazat ću kako računam kalorije za sve te obroke koje ću pripremati u ovom videu. Uvek savjetujem da napravimo nedeljni plan obroka kako bi sebi olakšali odlazak u prodavnicu i kupili sve potrebne namirnice u jednom danu, da ne bude da nam nešto zapali kada krenemo da spremamo ili da možda ne možemo da spremamo zato što trenutno to nemamo u kući. To je jedan od razloga, a drugi razlog je zato što štedimo sebi vreme, jer nema ono razmišljanje svakodnevno kao šta da spremim danas i tako dalje, prosto unapred isplanirano. Naravno da je moguće odstupanje ukoliko nam se u toku dana ne jede ono što smo već stavili u plan, ali možemo da napravimo neku rotaciju obroka ili možda ako smo slučajno na Instagramu vidjeli nešto novo što nam je privuklo pažnju, možemo i da zamenimo, zašto da ne, ali prosto kao neka vodilja i neki okvirni plan, onako može baš dosta da pripomogne. Tako da krećemo na pripremu obroka.
Da bismo izračunali koliko jedan obrok ima kalorija, potrebno je da ispišemo tačnu gramažu svih potrebnih sastojaka, kao i kalorijsku vrednost tih sastojaka na 100 grama proizvoda. Kod namirnica koje su u pakovanju, kao što je pirinač, na ambalaži postoje informacije o nutritivnoj vrednosti proizvoda, kao i o kalorijskoj vrednosti na 100 grama. U ovom slučaju 100 grama pirinča ima 347 kalorija. Formula za izračunavanje kalorija glasi: količina namirnice, uzet ćemo za primjer pirinač, upotrebili smo 40 grama, što znači da 40 množimo sa kalorijskom vrednosti te namirnice na 100 grama, to je 347, i sve to podelimo sa 100. Jednostavno ćemo u digitronu ukucati 40 puta 347 podeljeno sa 100 i dobit ćemo da je to približno 139 kalorija. Za proizvode kao što su šargarepa, paprika, luk, koje se ne nalaze u pakovanju, postoje tablice na internetu koje pokazuju koliko ti proizvodi imaju kalorija na 100 grama u svežem stanju. Na samom početku računanje može delovati kao proces, ali brzo se uđe u štos i to zaista postane vrlo lako. Sad, da ne bi pojedinačno računali za jedan po jedan proizvod, pa na kraju sve sabirali, uz pomoć digitrona to možemo uraditi kroz računicu gde zagradama odvajamo svaku namirnicu. Pa to izgleda ovako. Otvorimo zagradu. 120 puta 100 podeljeno sa 100. Zatvorimo zagradu, plus. Pa opet otvorimo zagradu, 5 puta 80 podeljeno sa 100. Zatvorimo zagradu, opet znak plus, i tako se nadovezujemo do kraja dok god ima namirnica. Nakon svega, ono što dobijemo je ukupan broj kalorija celog obroka.